أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد tugiye kwiga amasomo yacu yo kwiga gusoma ndetse no kwandika mu rurimi rw'Icyarabu. Isomo rya mbere inyuguti z'Icyarabu. Turahera ku kwandika inyuguti ya mbere ariyo nyuguti ya alif. Iyo tuyandika gutya tukamanura gakoni duhera hejuru tumanuka hasi tugashiraho akantu hejuru bita hamza. Muri ubwo buryo barimo baritwerekamo. Naho inyuguti ya ba iyo twandika akantu kameze nk'isahane cyangwa isiniya ntoya tukafunga kaba gahese utangira kakanaheta usoza. Muri ubwo buryo ari kutwereka ikagira akadomo kamwe. Naho inyuguti ya ta ariyo nyuguti ya gatatu twandika nkuko twandika ba bigatandukanira ku tudomo tubiri, ba igira kamwe ta tubiri. Naho iyi nyuguti ya ta tubonye ko igira utudomo tubiri. Naho inyuguti ya gatatu ariyo nyuguti ya tha iyo tuyandika nayo nka ba ndetse na ta bigatandukana ku tudomo dutatu. Naho abandi bakatubwira bati izi nyuguti ugenda wongeraho ubunini buto ariko zose zandikwa kimwe. Naho inyuguti ya jim iyo tuyandika twibande kuri iki gice cyo hejuru tugiye kubona bari butwereke umwihariko wacyo. Wandika agakoni kagiye gutyo kaberamye uko nguko bari kubitwereka. Twabigenje buhoro kugira buri wese abibone. Icyo gice bagezeho nicyo cya mbere, ugashiraho igice cya 0 ukamanuka ugashira akadomo hagati. Iki gice bagiye kutwereka ni igice cy'ingenzi. Icyo gice cy'ingenzi ukayandika rero muri ubwo buryo barimo baratwereka inyuguti ya jim. Inyuguti rero ikurikiraho ni inyuguti ya ha. Iyo twandika inyuguti ya ha ntago ari ha, tuyandika nayo nka jim ariko yo nta kadomo igira na kamwe. Tuyandika nk'inyuguti ya jim ariko nta kadomo na kamwe igira. Naho inyuguti ikurikira ariyo nyuguti ya kha. Iyo twandika kha nayo ni nka jim ndetse na ha ariko ikaba nta kadomo, nako igira kadomo hejuru mu gihe jim ari hagati. Ubwo buryo barimo baratwereka nibwo buryo twandikamo izi nyuguti eshatu, tukibanda kuri icyo gice cyo hasi n'icyo hejuru. Tayib. Nayo inyuguti ya dal iyo tuyandika muri ubwo buryo bari kutwereka ariko ntituyigire nk'uko abandi bakunda kubigenza bagashiraho nk'uwandika umutwe w'umuheto cyangwa umutwe w'icumu. Hoya imera gutyo bari kubitwereka. Nanone ntago tuyandika nka ca. Nayo inyuguti ya dhal neza ni inyuguti ya dal ariko nk'uko tubivuze ntago imera nka ca cyangwa nk'umutwe w'icumu cyangwa w'umuheto. Imera gutyo bari kutwereka. Nayo nibesha umutwe w'umwambi. Inyuguti ya ra iyo tuyandika nayo ntago ari nka ca, tuyandika gutyo bari kutwereka tukaberereka ako kantu gatangira tukamanura gutyo bari kutwereka neza. Ni nako bimeze ku nyuguti ya za. Inyuguti ya za na ra byandikwa kimwe bigatandukanira ku tudomo nk'uko inyuguti ya dal na dhal nabyo bitandukanira ko dhal igira kadomo hejuru. Inyuguti ikurikira ni inyuguti ya sin. Wibanda kuri ayo menya atatu ya mbere bagiye kutwereka. Wandika nk'uwandika gatatu ireba hejuru, warangiza ugashiraho igice cya 0 kireba hejuru. Gutyo bari kubitwereka neza. Aya menya atatu agomba kuba hari, irya kabiri rikamera nk'iriruta irya mbere. Inyuguti ya shin neza ni nk'uburyo batweretse inyuguti ya sin bigatandukana ku tudomo dutatu bagiye kudushiraho gutyo nk'uko bayandika shin. Ikindi twibanda uburyo turi kumva bari kuzivuga. Naho inyuguti ya sad iyo twandika inyuguti ya sad twandika igice cya 0 kimeze nk'igi tugahita dushiraho ikindi gice. Icyo gice cya 0 kimeze nk'igi tukibandeho cyane nk'uko nguko bari kubitwereka neza. Hanyuma inyuguti ya dad nayo ikandikwa ityo, twayitindije kugira ngo twongere tubirebe neza. Wandika igice cya 0 kimeze nk'igi
witonze uhereye muri ubwo buryo. Hanyuma ikindi twibutsa, Icyarabu duhera iburyo tugahera hejuru tumanuka. Uko niko twandika Icyarabu, gutyo uko bari kubitwereka. Wibande kuri icyo gice nako kuri iyo zeru imeze nk'igi, iyo ngiyo bari kutwereka, kubera yuko ku nyuguti igiye gukurikira turi buze gukenera kubimenya. Iyo zeru imeze nk'igi cyangwa se ako kantu kameze nk'igi ushushanya, ko nguko bari kubitwereka niko twandika inyuguti ya dad, twarangiza tugashyiraho akadomo hejuru. Twayitindije kugira ngo tubyibandeho. Naho iyo tugeze ku nyuguti ya ta, dufata cya gice cya zeru twavuze tukamanura agakoni kameze nka alifu, gutyo neza. Murabona ko imeze nka swad uretse ko yo itagira igice cya zeru. Tukamanura agakoni gutyo, bari kubitwereka niko tuyandika. Tubonye inyuguti ya swad na dad yuko byo bitandukanira ku tudomo. Hanyuma inyuguti ya ta, iyo twandika inyuguti ya ta tuyandika nka va, tuyandika nka ta, bigatandukanira kuki? Ku kadomo kamwe. Iyo ni va, ntabwo ari zwa. Inyuguti ya ayini iyo tuyandika twandika akantu kameze nka ya hamza twabonye, tukamanura igice cya zeru kireba ku ruhande, tukibanda ko iringanira neza kuva hejuru kugera hasi. Gutyo bari kubitwereka ukabyandika witonze. Inyuguti ya ayini nayo twayitindije kugira ngo tubirebe neza. Twandika igice kimeze nka ka hamza, twarangiza tugahita tuyimanura, kamwe twabonye twashize hejuru ya alifu. Iyo bakayita ghayini, bigatandukanira ku tudomo niyo tubanje. Wandika gutyo, bari kutwereka bitonze gutyo, gutyo barimo barayitwereka. Warangiza ugashyira akadomo hejuru, uko nguko neza. Warangiza kandi ukamenya yuko igice cyo hejuru n'icyo hasi biringaniye neza, bigomba kuba biringaniye neza. Naho inyuguti ya fa, iyo twandika inyuguti ya fa twandika akantu kameze nk'akazeru, twayigendesheje buhoro kugira mu birebe, tukagahera aho ngaho bahereye, kakajyana aka kazeru turaza kubona ku nyuguti nyinshi. Hanyuma ukandika nk'uwandika ba, igice gisigaye neza neza ni nka ba uretse ako kantu k'akazeru. Hanyuma ugashyiraho akadomo. Iyo ngiyo niyo nyuguti ya fa. Iyo ngiyo niyo nyuguti ya fa. Uko nguko bari kutwereka neza, akaba ariko tuyandika. Naho inyuguti ikurikirana, inyuguti bita qaf, inyuguti bavugira mu ngoto, qaf qaf gutyo. Hanyuma iyo tuyandika nka fa, ariko noneho yo ikabifukuye. Tugiye kureba uburyo bayandika, twazitindije izi ngizi kugira buri wese arebe uburyo bayandika buhoro buhoro, nawe akayigana neza. Twandika akantu kameze nka zeru, twarangiza tukamanura tukandika ka kantu twashize kuri sini ndetse no kuri shini, gutyo akantu gafukuye nitandukaniye na fa, tutaza kubihuza tukabyandika kimwe. Naho iyi nyuguti twandikaho utudomo tubiri, mu gihe kuri fa twandika akadomo kamwe, tukanayifukura, yani ikabifukuye gutyo, kabifukuye. Muri ubwo buryo bari kutwerekamo insha Allah, tukagerageza kuyigana. Naho inyuguti ikurikirana inyuguti ya kaf, bitandukanye na qaf. Twabonye qaf, iyi ngiyi tubonye hano ni kaf. Tuyandika gutyo, twaya tukamira nk'abashiramo sa hagati gatoya. Iyo ngiyo nayo ni kaf, ubundi tuzabireba. Ako kantu kagomba kuba karimo, ako kantu kagomba kuba karimo ku nyuguti ya kaf. Naho inyuguti ikurikirana inyuguti ya lam, twibutsa ko hari inyuguti bandika hejuru izindi zikamanuka hasi kuri za kayizi mirongo. Lam yandikwa hejuru ikamanuka, niho itandukaniye na kaf. Ikindi ntabwo iba ifite kara kantu kameze nka sa.
urayimanura ikaba inafukuye, mu gihe kafu bitameze gutyo. Inyuguti ikurikira ni inyuguti ya mim, ikaba yandikwa mu buryo butandukanye. Ubu ni bumwe mu buryo bari kutwereka, buriya muri kureba hari buri kwiyandika bundi, nabwo ni ubundi buryo tuyandika gutyo. Ubwo ni uburyo bwa mbere, ubu ngubu ni uburyo bwa kabiri yandikwamo, bwose bukaba bwemewe kandi ari bwiza. Hanyuma inyuguti ya nun, dufashe kafu tugakuraho kiriya gice iriya zeru, byaba bimeze kimwe. Nuni twandika akantu k'agace ka zeru gafukuye, tugashyira akadomo hejuru kamwe. Hanyuma inyuguti ikurikirana inyuguti ya ha, ntabwo ari ha. Ha twayibonye, twandika igice kimeze nka dal, twayitondeshe kugira mu bibone. Igice kimeze nka dal, twarangiza tugahita dushyiramo akantu k'akazeru. Igice kimeze nka dal, twarangiza tugashyiramo akantu k'akazeru gutyo. Ko nguko bari kubitwereka. Tayib, inyuguti dukurikizaho ni inyuguti ya wawu. Inyuguti ya wawu twandika ka kantu k'akazeru twabonye kuri qaf no kuri fa, twarangiza tukamanura, mbese ijya kumera nk'icyenda, ariko ntago bimeze kimwe, murumva ko nyine mvuze ko ijya kumera. Hanyuma ako gakoni kamanuka kakamera nka kara, niba twabonye uburyo tuyandika, ukayimanura gutyo bari kubitwereka neza. Aho ngaho ubu yanditse neza, masha Allah. Ni gutyo rero inyuguti zose tugenda tuzandika twitonze, tukazandika neza kandi dukurikije uburyo bwo guhera iburyo ugahera hejuru umanura. Inyuguti ya nyuma ariyo dusoreza mu nyuguti z'icyarabu ni inyuguti ya ya. Inyuguti ya ya iyo tuyandika tumera nk'abandika imbata, ariko noneho tugafunga inyuma. Hari abandi bibagirwa gufunga bakazamura agakoni gusa, kagira utudomo tubiri hasi. Uko nguko bari kuyandika biroroshye kuba wayigana gutyo. Ngira ngo rero dusoreza aha, nsaba Allah yuko yaduha kubisobanukirwa. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.